Ia le tātou whamtalangan nei male official vai tau, ia po le tātou reporting nei o le talo tau. Ai pe o le whamawina i le tau nei le afa le lima e le ofisa o le vai tau. O winga le tau au savili o le tua loa lo ufiti ai Samoa mai a fia i foi le atinu iau ma timu ini so taimi pe i tai so vaenga o peau ma o le ea. O lo ta oto i mātu o Samoa. Whautuanga o ti munga mawafa o lo whamalu se pēa mo lau whanua uma o lo tātou o tunu. O le sora wa ia whasora i whatupla i am tāpe soraina i timu e mamafa i pupo o whabe foi e ia wila ma whaitili mai o lo whatau tau foi savili nisi o taimi. A stofi tai au malas whaleile o le ato ulu wa whasoraina i timu. Pawe whare ngā te whale o lo iei, savili o le mta polu, po savili a mai se sae sfulima le luas fulima kilomita i le tulai po hoa i teimi o timunga, o ngalwa tasi i le lua mita le mbau o le lunga. Pawe whare ngā te whale i saute, ang whare mta polu, po savili a mai se sae sfulu le luas fulu kilomita i le tulai po hoa i teimi o timunga, o ngalwa tasi le lua mita le mbau o le lunga. Tei mai le tai le wawea nei le sfulima i te le wha. Ia, ma le wha mo e luas fulu walu i te fulu le tai nei e tau le toi pere e le tai. Toi sua mai le tai le luas sfulima i te le wha e le whiawhia nei. Ia male toe valu le sfoltasi il poana nei o lo whamawina lo official vai tau e tau le toe pe ele tai. Ia, o le tātou tala nao le tau, mai le official vai tau. Ai la fo whamawina ia e uila foi 90 munga i le so, ia pe e mamafa i pupu, tala mai le official vai tau. A whapea foi la savili o le tua loa i tō whātau tau ia ma mōre mawina foi le nia so atoa i le salulu. Ai toi whamalo atu ma toi whātalu watu i le tātou watunu i le umafta mai ia male malei fo mai i le tātou watunu nia sa fau. Wala foi la to le o mai ani so sabninga wa pe e fa pena le masani le totele ya ila lo foi la to ia le tai inga le finga le so fele tua ia e la vala to sabninga i malu malu e tai au tai tasi ya fa yo le tu o li so sabninga ia malo fai le faiva malo foi le sai mala to vai na mana vai la to le sa nga lu e mai po ia wa volte non se tiu te mga wenga. Pawe fianga le tai au mai asuao Felice Mikaele ina wato e luas 4 minute on tale o fitu. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song? Where there's one are we. So I say thank you for the music, for giving it to
so lucky. I am the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. Malo toina, o fea e usu po ye. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Palongol vai ngā lua polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala. Awano le leia le si talo sanga ia i mo se masini fo i le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele. Ile whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava. O te alua tula i le whare komiti talo sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o whapea sa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Samalua tine vaenga le taia o le wata isfuluana minuta le tana talea o le itulai fitu. Ya, le ua matala le tato le na telefoni e pei o na ya le tato whaatala o whamasani o taia o luata si whalua o ma luata si whalua lua. Ya, itulanga fo i e pei o na ya i le tato wa whaafilua ai. Ya, ma le tato whaatala o whalei taia. Le wanga i ma le tato wala au whaaso. Ya, talo whaatoto lunga leina. Ya soy fo mongia si pepe matkalenga ga oba. Ya, lange mai lau. Yo le tai au, ma lo la ver soy fo bia. Ma lo le. Mai. Oi. Ma lo soy fo bia. Ma lo nga di dia. Ma se kai fo ni kai o do ka ko se ro fo pu mongu e do pu mal. Ya, wa se kai fo mo lo fo la ni kai o sunga janga. Ya, pa kar fa kui. Pa fenga o mo se ka ko ngu o lo pu mo kalo wa fo de mongi o Samoa. Alo fa ku ya ko sunga e fa penga fo ya pa kar fa ku nga ki nga ka mama ku. A le de di. Mongi ar ko ka po inga i malu mo ka ma. Malawa. Ya penga fo fa kar fa ku ra nga lua Samoa ko ofisa mo le ku. Ya, pa pe fo so fo malo lo inga ma. Mai de. Nga le mo Samoa. Ya, ngai pa anga. Sunga ngongu ya penga fo ya mo malo alo fa pia so ya lo fo ya ngongu i pai penga fo is kamanga le vidi mai ngai i fa le ra nga sai o nga wo ngai fa le ngi wo fa pia ka pon ya lo fa ko la ngi ka fo ya nga le de di lo fe au mo lo nga nga ngi ya so ka po yo nga au nga le lo ka nga te vor ko fa ya sa au ya lo fa ko so ma ko ngi vero po lo ma mo ya mo ko ngi ka ya mo ngi ka pe ka ko ngi ya mo nga re mo so ma ko ai nga le fu ya la nge de a de i fa de i va ya ko po mo se ki ya lo fa mo o rua Tai tele lava mai, ya, tai lava bolo sao, anga le fo ile li itu te mawhai whanga solo e peo na yaile ne wanga tai ao wha so to whai mai. Ya, alo fa. Mano mai, mano voi le so fo mo ria e. Ma ka la ngal pule. Sia e ka fea, mano lava. Ya, alo fa ko sko no rua po a mai nga senga so sko in.
Alau whaasosoro manuia le nga whai mai ia fua lima. Ia o lai e talato ia lua. Ia lau whaasosoro manuia sko inga. O i whape o se la ni fira mo wharongo ia. Nei koe. Ia, tele mai wala mai manuia tele fufangal nei aso. Ia. Ngai pea mai, lo vatu. Ia, tai, whai asoi fua. Ia, o le ua, ta mua le, tau whai a mai a sa le aula. Ka mangai wa fe ala ka mai a wai. Fe mai moi fa foi ku mo ma. Ia, ta lo fa wala au. Kaya mangi mal kaya kuko. Sai fua. Malo mal fa tai ka ko. Au nga nga. Karsia ia fai gama. Au mga lunga niya. Ia fa mga mare kuwa. Ila nga sunga ma fa kuwa ma mo ko yar. Ya wal kalo le mangu ka ko ku. Malo so kuwa i dua yonga. Ya. O le whakaro ka lako ni raga, ia kako pa ana uma. Kalo whaku. Ele, kamaru ua mea mariri ngā, kua mawai apa. Ora ua mea mariri. Ua mea mariri. Ia, kakaro whaku fo, isio mā kongu ngei. Ka māma ki ngā makua. A mei se whapea ngai so se whakai fie kongu ngei a pianga. Kakaro whaku fo. Pa anga malava si o kako wala leo. Ya leise ya. Le kako ofisa mamalu lo fa pe nga onga. Pe nga i foi makiu ke mafai ba. Pa kalo fa ko fo. Ngai sai da unga. Luso wa fa pe nga onga malolo. Ya wa foi fa ka kai ngol kako ofisa el po wa mabai. Ya ye pele. Le malu si mai leri. Ya wa fe au makiu ke. Pa kalo fa. Ya wa fo ni la singol ngai ya. Ia pia le angale lei ma le alo fo le ali. Ai. Le foi fa sa mi fo ia. Fo fuanga fo yo ngai as. Ya, e wa ku fo ia. O ngoi, el fama po po ingo fo yo le. Ave ingo fo yo kanga kai. E fa yo la ko. Le scala. Ya, el mianga o le fai. Iwa ma ko ngai makai au. O ma no. Le tala lena mo mori mai el savili fa piona te sauni te tamoe Yo wa yo ke kamoe ya so. Le yo lengo ma wan fa matalanga fa peo le te tapena te tamoe el tofi. Ya. Se foi la wa uia paki. O e kuko kas. O que le faz o que le hecha pipi. Ya kwa ya. I loa po ia mangi ngonga ile. Ke mi olfa mo pa kire ka mo ko kamaro. Pa ki taula. Ole pa ki fa di do la le. Yo. Ya ai. De la ba fa longo. Por ka ko ka wa be la ba. Ya. Mana ya. Sia mala ka ma fo in sa mo ngalbem. Yo. Ya. Mo pelo no malos, sa aula. Tai. Ya wa koile wa fe ngai ngai ya so man long pueli si ka ko ku. Ya ala fai lava ngai fuang fo. Ya e fe wa ila ma fe mo il kama ile ki o wa. Mo wa fo le akama le fia. Ya o se. Tai tele. Ngai fai ku ole. Ole mo ku. Ya. Mo ya pele la wasinga ngai ya so. Tai tele lau sunga mo malo vala mai lo fatul lo matua manuia telefo fuanga fanga solo nei tai au. Ia fa penga fo I mo lua pionga me mar. Ia, va tai sei foi. Sei foi. Sko ingo mang malo. Sko inga mo malo len vara mai va so. Ia, ta lo falta to lunga leina. Good morning. Ia, morning. Oh, yeah, sorry my. Malo sei fo manuia fo lima. Ya, malo lava ka so o ma tete malo se fo maua malo ngi ma malo futi I ka le lo peli or ta ko ui ya fa mai pa mo tei mai se si de mu ma sa ma le mu ko ka ko am ta ka ko ni sa mo ko pro ka pa I fa mo dei I de mu fo le ri o ma io fa lo fo I wo
kambua mai au kama mau malo ma akaro fa ku ngai uso ia o le lava ma uia lua se le o mai ko inga ia o le lava ma lo sia ko inga ai o ke vai ia o ke sia ko inga e alu sami ora te o foi a ko le lava ke le ni mu ya sanga ke mi ia o le ma uia se ma ko fio ngai o rangia va suanga pura fo e mai se le sta yo ko skara ya ten a ka foi le o pule ia taru yanga foi ngai kai a fo e mara ati ia le masang ia e uia ka ko falo ngai aro le ea ma pa sa la ngai para upa ia le ri le aso mare aso ia la ngai le ia so ka ko ro ko fai so se kai ioi e o fa kai le ri ia o lo ami kai ko ka ia ko ka ko ia ka ko fai la nga ruenga mo po ngai le ri ko le foi la u fua inga ruenga ia so ia o lo manguia la va so ma ko mo ya ba ia fo le kau si le bu me fo ia la va ia fo le so le la ai ko fo ise au ngai ia so pa ku ta ko pa nga uma lava mai se foi o mai o ai ngolo falo ngolo mai o leo ngai kai au ia fa karo fa kia ke u ko fe ka fa la langia o fa ku mo ko lo manguia foi ma ko ngai ta ai ia o fa ku mo ro mar ki u ke karo ngolo foi so skai mia o la vale ngo ma wa fa kai ala fa mai ma karo ngolo mai o ka ku ngai kai au ma o sia sa o le ia ne que si ai o sunga o le alfa i mai al si arme ka ore ioi ki o kai au ia po si gai ku vai vela ia po si vai maruru fo ia usua ia roe ya koinga mo se ki ia manguianga ia so o ma i pepe ma lo ki ke o pa ko mo rua tai lava anga ia fa tai tele la sunga fo lima vala mai marvia tele nga wenga tu te fai nei tai au ia ka penga foi tai lava fai se fo ma mungia ni aso vai ma tia mai ka ko bo o va ai kanga kare o fai mai al mo avazo wale wentu malanga te malo neva yes ya o ngan wenga lava taulo ofisa mtulanga pe ona yai foi le vala window le sunga ya va ai a tala vantul sinam to ya lita ya sala to ai ngai nei vai mea ya mai se va tala vantul le ai lo mat tu ai mapu fangalele ya ma no lava se fo ma wi nei ta ya fai sina pisi mai la wala fa so tai mile no sa wai a vere ka le o wa makanga a ka le o no so pisi me la wa ta le o no le va ve fa ale so to tele me le wo ye fa wa inga venga ya makari ka le o ya o ngal venga masani ama ta pena masani e minoia e so ta to no ne ya so fo ai ora ka le walu masigi ya la wa mai ai wa foi mai na ko ye vai la ka po oye e fai sa karma ya wa e ya o ka do me nga ka pisi ma Come e se le caro povi e se le caro capisi e se le caro calo kana nga kira nga la kuore de kira o mio kuore se mio ko ngwa e maua inga le fa maogi a tala fa tu le sunga fa ta ya mosa ya masalato inga le mafuta mai melpone e Australia ya ma lol so fo mo wiel nei tai au ya mai se fo yo le lo nei tatu paanga ya be ona ma futa va fonga mai atu do mau ya tulanga pe ona yai ole tali to le fito na tatu se ele ile lo i fa salamana to tatu telefo ya ma le tatu terino stop ten le afari to le fito nga ya tu tal valu ole toi fa salawino tatu telefo ya ma fa nga solo la tatu poklamba sali nei tai ai mana tu va so tatu se sin tatu musika ya ona o toilo lea ya tato wa fa fianga nei tai ya ma tato telefo be amai al tato besele nei ya ole fatunga ma le besel fa to ya Luisa to mala tai
Tawina e mana tuaina
Whapaponga I telefon le tu AP ilunga o anala leo 5 fa o amo fa mo tasi o fitu tesi malifa iba tasi tesi malitasi malifa mo iba lua tesi malitasi malunga o le sino mai ngoa iai ilunga o le tu AP Facebook page palala ata le malo le TV iba le si whaponga o Samoa le tu AP. Talo fele tātou atu no o ai alo mai au se whapoponga o tātou tala fau mai vai whanua. E whaase furu mo le ono tau sanga le tina whaia onga ia lupe matasila sina lalo futu ani tone tau talanga. Le ana ia tā ua, e le na o le awa atu e una ia ai whanaua onga. O lupe matasila o lo onga lue nei lea onga tūlanga lua ale George Brown I whale ula, ma o ia se tasi o le silia le to whaase lau na whaau umai I le Universitea o Samoa I le asafarai le watua nai. Le Asco, ia o le anganga nei vaenga o le Asco ia. Fa foi le vinga ile atua. Wala o mon mau fai salamu ale se no le atua le se meta te faia. O le anganga na nei vaenga o le Asco ia. E fa ftai le anga le atua I lo na lo fo wa fo enta no male manuia nei fa moi mo le fa ftai certina ngata foi leo. O so matu ngane tuktakwa ia o ia alo ia o onga o tele se opule la mo sus palauni le kale se metisi le finga fatonu ia takwa inga fo ia visinga faya o ia wa fo ayona tano manuia timi fava no mai molo o mai ona o le faya o ngalu ia ele se malos o mea umasa faya ia e wa ele fasa mo fo ile atitato ele sirita itakwa ia moli le anga waftai ia le atua lo pule lea waftai tele sa mo lo tapo inga ia kwa minika kas o tele ma fafa wina ne ia vano ta o maua waftai lo fisoa o nga sa sponsor ina ne fa mo ia le wai man ia I le whelo inga matala fau mai vai whanua na ia saunua ai. E tolu tau sanga na tau iwi ai lupe matasila mo le whaunua ma ele isolonga le lei taimi uma lana wholonga. Matau ea matai le wha matau senga le valo. O e tai dua aso vai aso matau o te ao ngai. Ia ai ao lai aso ao ngai tu mai al pule lava noai e vaveona o mai e kawa I tu la ia. Ia ma sosoani mai foi nisi wai umai ile matau pule matau ao ina ile tau sang. Ile whainga o mea onga ia o laptops ma mesa whanga ina. Sosoani lava le ao ngai. Pena nanga lue ne taimi. Na ia tā ua le isi vaenga tā ua ia maua. O le le whaatulanga ina leo tausanga e ulufale ai le potua onga. Na ia ila valana mana tue mata mule to e foi ia o onga. O na o le vaenga tangata, le ai whaape mai e tala whitau ia o onga mō whanau tala bou. Aina suia na langona ina ua ia ausia le tūlanga mawalunga ua mawailu na whailonga tikeri o onga, le Bachelor of Education in Primary, mai e tali tonu ai. O le loto lava e tauina iso o se taua. O lupe matasila sina lalo futu ani tone tau talanga e mai afio anga mali e mawhale la tai. Ua whaafetaia ma le loto whaanga e tia le afio anga wa sau, le anga le leiga le malo e tawala atu le miliona na lua, ua mawhai ai una whaatupeina laulau fau mono fau whaatase ai malpuisa aisa fau, ua mai a whaatotonga inai le whale komiti o le nuu, a wana funutanga manisi polo kalama, la tau te tali malo ai le lumanai, ele ngata ilea ai ua mawhai foi o na whaatawina si mama piliki, mo le toi wali ina ma le whaaleleia o le vaita ele atoa o le afio anga. Ua nga ele afio anga awala e fausia, le awala sa wali fau mo le nuu atoa, ele whaamue mawulunga a wafa na wa onga, e sa wali ai taimioa onga, e alofia mai ai le uwia o le awale tele le malo. E ona tutupu mai ai niso whaafita oli tātou te le omo omia le lumanai. Ua mai a foi ona whaatupe le whaatawina to loli te tele e lua, o masini palosi ma e tolu ma le whaamamau neone, e le vaenga mamau, e whesoasoa ni ai inga ruenga whaia le tumalo a toa. I le loto le tina whaia onga ia so Maria Kalameli sa pau, ia whai ia ma whaataita inga le lei isi ana whanau. E alaila na tau I vinga lea ua whaai wina le vai aso taluai, ua whaau uai, mai le Universitea o Samoa, I le papa ngala malana whailonga tikeri, o onga I le tūlanga lua. Aftai tele o le di ingai fo I le li, wana le se none li I lana, patonton folau fo I le a o tau le taua. Ia I le I umatini le va,
Ia o le anganga e fo i le atua. Aftai le atua. Ia aftai o mātua. Mai se mori le nei tau mawhainga vai. Mo se o tamau te ngai mai o tino. Ia tapua i mai ia. Ia le wa tino le o tau mwhai. I whai longa o postgrad. Degree. Ia vi ia i le ali. E tasi le tausanga na sa ili ailo na whailunga le wamanuia. Le postgraduate le no sui nei ono pepa. Ia sa utau a vina tai lua. Ia o matai nei sanga le tasi a tau sanga ma le afa. Ma le kwa tas. Fafi tau di tele a o le tele o le whai mea onga. O le tele o le whai mea onga. Ia ma le tau whapaketi ina o le taimi. Ia mo nei tūlanga i tang whai ia au sia. Waso Maria o lo unga lue i lea unga tūlanga lua a vailua whaleata, ma e mai le vi ma la mutu i la fiu anga o sale moa. I le tūmalo whale alupo, e maua e le tau mawhainga le tūmalo pālota, ua mōli mauwina le whaatupenga o le whale matamata tele, mōli malaila kapi o le tūmalo, e whaonga ai e whanau e whaapaolo, ma mapua i taimi o taalonga a unga, whaatasia i mo le whaonga ina, mō mai muanga i taimi o taamirisanga la kapia nuu ta itasi o le tūmalo. I le alawa miliona nona lua, ua mawhai ai fōi o na whaatawina ino fōa unga. Kesi mō le whanau, o masini kompiuta, o printers, e tua i ai whanau a unga mawhai a unga i le soifua o ino tamaiti. Ina ia tamamai mapopoto, awa a mautu o na whaatotonga ina so se whalea unga, e le tau mate fōi le lei tā pena, e le tau mate fōi le lei o na tā pena o le sona mua o onga whanau, a warala tolu mana i manuia. Talafona mo le nei vaenga le aso manuia tele tiute, ngā luenga whenga iei ma le atunuu. Whaafafonga i talafonga le tueiki i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai hoa i ai i lunga o le tueiki Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa. Le si ufafonga o Samoa, le tueiki. Ole
So mele wantine vaenga le taiao le was fulu 2 minute te nei tu la e fitu ile nei taiao ia o le ulua I Faatalawina na o tātou telefon ia e pe ona whaafonga ba ile maluma pa ia se tātou tunu ia ile nei fo I la vaenga o le taiao ia sesiona whapoponga le tātou sulua lona toi Faatalawina ia tu ina atu pe atali tu la valu ile taiao nei vaso ia o lea ua mai a tātou telefon nei vaenga o le taiao a lea e matua I o le fatoa uma ia tole ninga fo ia ma fa ita inga au waa ia America Samoa wale pe falling mai o le vai so fole fa mana twinol fo ia wa pe al masina nei to sa masina nei pelila fa mana toi la val fu ala to America Samoa sa vo staimi malanga fo isu yo le tatu malo te tai yo le tatu ia wa ia vala ulia masani fa pena Salo por se lau fia ia se lau lua lima ia pe sa au ia taua talu ona kai el malo tele tot o pe o le lima kasi mai loi lima sfulu ia o le wo se ka ko lima kasi ia wa ile ya tātou ska mai me ale o maka ale kele ka koske ke ngai no sa ngai no America ia kama sa o kala America no ingana va so folia le tunga va vai so fo o le ala pe ye fo ninga mai mo le tunga va o le mo le tunga va wa o le aso sulfitu ia le fua ia aso tofi ia o le aso lua aso lua lea e whaatulanga mai le tunga wa alea. Ea ai matua history a le tala lea no maua e la isu e suenga foi. A tala watu ai le sunga ya viri amu manlata o wa. Ea o se tasil tunga wa. Se fulu tasil lea wha i o wa. Ai kasi ar kuunga. Kasi ar kuunga wa so. Matau tia. Ma el kele wa. Kele o va. Ia mantua sta sile o va enga fa mana twina le fu America Samoa pi kau fau Au ke lo foi pe un ka ko va pe wa masanga wa la me va nga ia mes ko va nga ne. Sa o se nga va o mo si va nga. De ai o va lava America Samoa. Tasil tu unga e sul tasila fa ia va. Ai lava fo ia wa ia. La wa ia le sa o la fio anga o baba ia. O le va fauna le fa ingo le fale o le atia. Falo le atia ia o le voi lawa mai o na falla to se I voi ngai fa tu langa I lein o le fale la o le atia mai pa ia I le mulmuli le lona sultas pe ala kamanga le piko yo sai piko ai kai da sangat pa piko ai kai kama foi langa o la o tu la va ba ia mo ma sangi me loko ia o le aso lua la va so fo le aso sulima ai tu sana o le aso lulu tatou mantua e fais e mua tātou o le aso lua la ia America Samoa ma malo tele le whaatau ina I le la tau tunga wa alea stasio vaenga lea pe I look forward o mai ai ia tangata fo ila lea o America Samoa ia maltulanga o le fo iai malo mai America I le malo tele o lea ia nga I mai Ya talsia fa mo la tol fo America Samoa talsia mo le to sanga le ta oto mo ves fo ya mbesiala yo kamala yo kunga fa kwas ai wa pe usi ya mi ata to fo ile mas wale ko fo pe fa ka sa ke ni ya o le sa fo o le tunga va ale lua I sa fo America Samoa o le sale afio anga wa lau o le ala fa ingoa wa lau mafangasa sa le fangasa ia o va ane fo nei le fa pe na fawe le li palangi mai New Zealand o le ala sa kapiteni ina o le e kapiteni le va fo le afio anga wa lau e le sunga ia sa tele ali ta ilio ia pe o le tamali ile ala tudu o America Samoa le sa fa tau tai le sa fal fani Samoa le sa ia fal fani le sa au mai ile tu unga le fa mana tuina le fa sul tau sanga le tato malo al tato fu ia le na fa nga ila ia le o le sunga na ia sa tele ali tai lio ia o le no na tolu la le e tu mai ai le si sa fo le na fio anga o ala fa le ala fa ingoa ya lau
ia le va ale o fanga sama a la fanga ia ole vaenga mana yana ai peila le vato au su mai ta ua tai au ia ala wa foi o makole ni kamai la wa uma tole ninga o las faile neila o las faile la neile e lo ai lo ilalo le va ale le va faule tu wal sam tu wai la sami ia ala la vai fa nga ia nisio vaenga tu ai foi ngale e fai ia o nga pe foi ma ia wale foi mai tau ia lava ma wako o le ko visilia tu ai la wa fionga wa o le sa e tu sa e a wo ka ko ke ro ko i pe fa ko le dinga la vaenga le ya ka wa ma vaenga pa pasia ia sita ma ser o ia tele ia no stava fiolo lo foi ia ke ro ma ko va ale ma ko kai fo le ma si de fa nga o fo le va ale o li o si o ma nga la ko va ke ni mo ha va ka ko lo ma ko ia o ke va ku jore ka so ngai mi ki mo le wa li nga ko la mo ko mo va ke ni so e wa le no tau visilia tu wa le te lo va pe ka nga la va lo si la fia tu la tau foi o le fainga le ai ki o le foi o le ale foi fe tau i le male yo kai mina ka ko aloi kai mina nga mai va foi a ko o le pa ia ma ya ma va ya le ngare o mai ama mua ku ya ka ko ole fua o foi mai vatia o stasina va le le ta otol fo fanga e toi fausia le ananga lua i le tausangan se mvaya today ala va ana le na fa le tonu le foi la fa wel palangi mai ni sila ele tufunga fa va alia ma le fa fo ya ko ole ae to pango singa va so le man tona va ana pe yo le sifi mai ko unga ia ale la faule si va ale si vo ia eto le la alua ia eto le la alua ia eto la fi anga pango ile tu unga ile no pe o ko sanga le fa mana twin al fu ko kuila ko sanga dia wa luas fu va kedi pe nga la fa popala ko va e ko va la ulia meska ko va awal ko me se va le wai ngale o mai mamua ko i ma ku pe se fulu tasila fa yo va mana ya va zo dia wa ye foi la to va la ulia foi te lo la ye to sanga ni e la to va la ulia foi pe se ta to me pe se fa le nganu ke lo la po isia fio anga o va la ulia mon to sanga e pe yo se alo va ale e ale o te mo tu la kamanga foi si pungi ma foi ia le o to sa ia talo fa valau se foi si pungi po se foi suo or ko inga no kare una masaya mari anga de me ol vai mare wa le inga ngar makka mal vai kwale lo al te papa tole ia ali papa mai ko ngai la si mo le ala vai mo le ka ko le awai le kolengi fa ma popo le kolengi atalo watu le songa ya France Right le alo mai huta mai lunga tato live ma lord so for me ya fa atalo fa to fo ile songa ya ni ava matautu ta madwia ma tatu ni sila alo fa anga besema to no pele o mangiangi salamumu masili sevai tarvatu roa ya na le atu do malulu café de susu manbedi atara watu fo ile suga ya simalila le atawa atang ya so ifo madwia ilo sunga daytime out ya bale sunga ya tatofi falima tatofi ya ma lo level so ifo madwia teletiu te mafai wal diaso atara watu le sunga ya fimoli pusa isa ya le lo mafuta mai au kilani ni sila ma lo lavale so ifo madwia tele nga ya tu nga wenga atara watu ifo ile sunga ya Tamara Mikaele ya le lo mafuta mai madwia tele tutem ole daytime yao ya ma ole li fatalo fai avatu ya Tamara ya ingei sale aula oyo sale aula pa pe uyo o
I New Zealand le wala au mai Tamara ia la mafuta mai se laula. A talo vantu le sunga ia sina leo. Kia ora. Yeah, absolutely blessed, beautiful, good morning. Talo falava ma Lord so ifo maruia. Mafuta i nei Wellington e au te ro New Zealand lo fantu ia maruia tele nei tai au. Tai tele lava sina la mai. Ia talo vantu le sunga ia tipi au tanga vaia. Ah. Oh. O kamakuaila ia foi. Morning tipi. Au tala inga tanga vaia. Ba lo la ver sei fo maria ma lo le usul dei tai. Ya ave pa elo vai mo meu kunga va. Ale text baile le fionga ya tanga vaia. Ya fa mai le io o le lo e fa so o e le si la fia fa so o le ese senga o le foi spungi ma le foi la. Na e la ki mama me nga spungi foi la o foi ngo balo ai. Ka manga ma kwa mo lulunga. Pensa sai o mo voi. Ya talo va tu tipi fa talo va tu vo le sunga wanda. Lo fa tu se ma tonu pele o sabapali. Ya ma lo la ver soi fo maria el neva engel tava talo va tu le sunga ya ta ape Filippo. Ano, fo maria. Ma lo la ver soi fo maria el neva engel taya. Ya o tu langa lava nai pe o na yai o le wa ma to tala noa ma le fionga ya fa so taloa. Ya be wo ko fia apa ko inga yanga foi ya sola. Ai le kio a uminga malo sio ko au kala ngolo I va me ko inga vore ora le ngor ka ko va ka ngole mua por ka malo tipi o tanga va ya ole ngoa ngale va ka ko le la ni yaso ya le wa saud foi spungi ya ta lo fa Alopo. Malo soi fu Por la le lo pionga. ya sanoia Nonu ni paia. Lo fa nonu. Mano nonu. Wala ma ya mano na mo. Toi fu manuia. Ya nga yo fa nga lo ngai ka ko pa nga. Ya ma ima. Lo ya nga pe de sko ngo su ba nga. Sa naval. Ya ma sko nga pa la si. Ya mga pa nga umana wa ka ko pa nga ka ko. Leo ti eu depois de para longo aqua pois se for uma de peguei uma na outra e acho que já na perdeu não vai achar água eu vou apoiar que eu para um suanga mais depois vai ele uma vai ir malo sim e o vai e vou eu mamãe ia mau pelu ko fama so kanga wari ya so te nga e foi mo kiuke mo launga ya alo kele ko nga i ko inga nga ka ko panga ya mai mo bo mai bo mo su mo so inga nga ai falasi ya mo se fa ko la bo lo su nga ni ka ya dai mo wi la so manga luenga dai nonu ala mai ya manu ya chele ya ta po inga fa mo vengo nia solo nu ya va kai lava mo pa mianga ya ai sai fua tai ya sa se pa nga masani al tuipi no fa ya nonu ma no lava so fu mo nuia ya e mai ala tato e te rina stop 10 ya so le matato telefo ya on toi tala tato leina ia ma wai lo le ava no I fa marianga fo ila ia o so I fo ma so fa na wa fa so ia mai se fo ese anniversary ia ma vai nga ta wa pe ona ia ia ni so fa manat o le masina fo nei on le lo tu fa manat fo ile la fianga ne ia fo fa so ia ia pe la to aperila la tu sang masania la to lo to fa manat masania o le fo ia pe mai tau le teleo to teleo tangata o la fianga ma malo la fianga le lo la papa ai tunu mamau ia o le pe wanga I uma mai ia ona tau tele fa mo mo le wa masania ia la ia lo malo le o la fianga o po fele le tafala langi le e au mau papa ai ia pe na fo tonu nei o tato tunu o tato motu nei tumane ia e masania la o le fainga wenga fai le lava livi ia aya nga I lato aperila wa fai mo lato aperila kamo isaia oi se o ia na me polo ngai sunga isaia fa no isaia
Ya le fo kwa manga va ku ngai sunga e sai. Ka lo la fai. tona le sa tiu te mai po po. Ya se o tuanga no twai. Ya ma se o kwang fa pe pe inga va ai. Ka lo fai. Ya ma lo. Sa ngi mai o bu ka se fulu mai pu kofe ang po o mai ka o le kofe o ka. Ele mo mo na le aso ko ni ke lo ko ki ngi foi ko ku mai. Anga ko mai ki o makua i malo losia. Yo wa foi ko le fare le o fa fini faiki. Oye faini. E pa wa le for ko foi mai e. Tu la fo ia. Ya malo mai ole asol nei awangi fa kulosis wale popole voi fa so pe fa kulo wale wa ya le kofe i le awa ye de ngai mai de mo le puki ale me ia e wa tu ya inga ele o ifo ia tai to lua fa ti ko ki fa mai ora mo fa fina vai ko so e fa lo la yo kala ko inga fo fiu fa kal se ki o ka se fulo se ki fa mer ko inga e de lo makua ma ya nga lo au ki ngo fo se para ki ka lo fa ya talwa yo la lewa ava tonu le tu la fitu ya ele nei va ngal ta se mai ta to proclaim le Terina step 10 ya ona toi fa wa le o ta to wa fa so ma ta to Faatalanoaga ya I lunga le ta to le na telefoni ha ta va to mai ta ya Terina ya ele nei va ngal ta mai se fo ina ya lo mfana wa onga ya ma lo la vale usu toi pa une yo le va ya so ya ona tu wa fo ile a fiu moi fiu makamaka TV ya al ta to Terina step 10 e tato musika le ngana Samoa le la ata bua ato le webese le odi high school mai America Samoa ma bese vangoina ata mai ya ole enjoy and happy
Mato I whai na tā Le maunga Ua e tola E ua mo tu sia Le mafutanga Ua wala au oe ele tua Tamaia e malie Pamangalo ika Ia uleanga Ia natia Ulea ua e alu Itili toe sau Loi mata ole paa Vau vau Tama ilo ta o tumai o ulamona e tu fesili pe aisea Oi leo tie o fai mafili sawa I mafutanga a whanau matua Tamaia e malie Pamangalo ita Nia uleanga Ia natia Ulea ua e alu Itili toe sau Loi mata ole paa Vau vau Taluai lomita e mafua ua sui lo ainga Ai muli muli ane e whaamanui mai Ia lea tua tama e whawhetai Tama ia e malie Pamangalo ita Nia uleanga Ia natia Ulea ua e alu Itele toe sau Loi mata ole faa Vau vau Ia whangarana le zunga a besna le sa lio tua na e va ve fianga bes besengo le Tarina Stop 10 on le tai o le asololo. Loi mata o le faa vau vau. E le ala usua i o le tunu va be fo inisi o tau mo whainga o lea ua mata ia ua whaia o ngat whanau va be fo i ia ngā wenga mo le o ngat tonu fwe nei vai yaso. Toi lua sultolo minute on ta leo le valu. Black cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die.
rendezvous in the night, a willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry. My love for you will never die. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry. My love for you will never die. Pavianga mai Don Williams hil tanto programa na wato luas 4 minute on tale valu vatu ya malili ya malato ma tanga na tafa fale lili so I fu man we le tai fo. Ina
covering Samoa on all four corners right here on this station. Popi tele te feu, lamu 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 popi popi tele fau. Aweta fefe popi tele te feu, lamu 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 popi popi tele fau. Copa copa, get some lopa, turn up for papa. Aja utele fia va ayatu ya dear, kami sweetheart o te fayatu. Copa copa, get some lopa. For papa, aweta fefe popi tele te feu, lamu 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 popi popi tele fau. Aweta fefe popi tele te feu, lamu 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 popi popi tele fau. Copa copa, get some lopa, juno pau for papa. Aja utele fia va ayatu ya dear, kami sweetheart o te fayatu. Copa copa, get some lopa, juno pau for papa. Aweta fefe popi tele te feu, lamu 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 popi popi tele fau. Aweta fefe popi tele te feu, lamu 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 popi popi tele fau. Copa copa, get some lopa, juno pau for papa. Aja utele fia va ayatu ya dear, kami sweetheart o te fayatu. Copa copa, get some lopa, juno pau for papa. Juno pau for papa. Juno pau for papa. Favianga le Jorina Stop 10, ma le fai pensare le tapo, ciao, 14 minuti lontano, lo ballo. Vamos a ver if young John Morgan Morgan Sabina Stop 10.
nei whanau fo i o laua usu ia onga i am tui natu fo i wa i al whawe moe la tō. Ia wai pe o tele wa onga tu ua le vēso na neita. E tau i le lei malenga ia tu le vēso sa sili le vēso fo. Ai o lea ua tō e 10 minute hona tā lea o le tula e valu. Pese na valu nei o le tātou porkalame mai le tia maa. Na mai lawe bese le Grey Sisters
E na wato e 5 minute hon ta leo le valu ia ma le pesero na iva na le tanto programa mlacho e tau runga tu le tanto programa le pesero nei mai a tanto le le telefo mo le toi fa sana le wina Tina va vianga wata walunga tuali ta do programa le Terina Zobten mo le ta la salulu fa mo le tua Terina va before fa na o le wa usu ya oga e na wato e tolu minuto on ta le valo ya mai ta do pese le ta to le wato le to fa fo mo le ta to no e ta to telefone ma va nga telefone
Whaapafonga I talafonga le tuaiki I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le tuaiki Facebook page, pale ala ata le malo le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le tuaiki. Talo whelo tātou atu no u ai alo mai au se whapoponga o tātou tala whau mai vai whanua. E whaase furu mo le onu tau sanga le tina whaia unga ia lupe matasila sina lalo futu ani tone tau talanga. Le ana ia tā ua, e le na o le awa atu e una ia ai whanaua unga. O lupe matasila o la unga lue nei lea unga tūlanga lua ale George Brown I whale ula, ma o ia se tasi o le silia le to whaase launa whaau umai I le Universitea o Samoa I le asafara I le watua nai. Le Asco, ia o le anganga nei vaenga o le Asco, ia whafoi le veinga I le atua. Walo o mon mau faisalamu a le se no le atua le se meta te te whaia. O le anganga nei vaenga o le Asco, ia e whaftai le anga leo le atua I lo nalo whawafo. E tau nu mali manuia nei whamoe moe, mo le whaftai sotina ngata whoi leo. O uso matua ngane taptapua a o ia alo ia o onga o tele I se opule la mo se spalauni le kare se metisi le afenga fatonu ia tapua inga fo e visenga faya o ia wa fo ayona tau no manuia tau me fava no mai molo o mai ona o le faya o nga mangalu ia ele se malos au mea umasa faya ia e wa e fasa mo foi le atita to ele sirita itapua ia moli le anga whaftai ia le atua lo pule lea whaftai tele sa mo lau tapua inga ia wha minika kas o tele ma whawhawina nei awa no te au o maua whaftai lo whasoa o nga sa sponsor ina nei whamoe mo ia le wai uman manu ia I le whelo inga matala whau mai vai whanua na ia saunua ai. E tolu tau sanga na tau iwi ai lupe matasila mo le whaunga lea o le ma ele isolonga le lei taimi uma lana wholonga. Matau ea matai le wha matau visenga le valo. O e taidua aso vai aso matau o te ao ngai. Ia ai ao lai aso ao ngai tu mai al pule lava noi e vaveona o mai e kawa I tu la ia. Ia ma sosoani mai foi nisi wai u mai ile matau pule ma te ao ina le tau sang matau sang. Ile whainga o mea onga ia o laptops ma mesa whanga ina. Sosoani lava le ao ngai. Pena nanga lue nei taimi. Na ia tā ua le isi vaenga tā ua ia maua. O le le whaatulanga ina leo tau sanga e ulufale ai le potua onga. Na ia ila valana mana tue mata mule to e foi ia o onga. O na le vaenga tangata le whaape mai e tala whitau ia o onga mō whanau tala bou. Aina suia na langona ina ua ia au sia le tūlanga mawalunga ua mawailu na whailonga tikeri o onga. Le Bachelor of Education in Primary mai e tali tonu ai. O le loto lava e tauina iso o se tawa. O lupe matasila sina lalo futu ani tone tau talanga e mai afio anga mali e mawhale la tai. Ua whaafetaia ma le loto whaanga e tia le afio anga wa sau, le anga le leio le malo e tau wala atu le miliona na lua, ua mawhai ai una whaatupeina laulau fau mono fau whaatase ai malpuisa aisa fau, ua mae a whaatotonga inai le whale komiti o le nuu, a wana funutanga manisi polo kalama, la tau te tali malo ai le lumanai, e le ngata ilea ai ua mawhai foi o na whaatawina si mama piliki, mo le toi wali ina ma le whaaleleia o le vaita ele atoa o le afio anga. Ua nga ele afio anga awala e fausia, le awala sa wali fau mo le nuu atoa, ele whaamue mue mawulunga a wafa na wa onga, e sa wali ai taimioa onga, e alofia mai ai le uwi o le awale tele le malo. E ona tutupu mai ai niso whaafita oli tātou te le omo umia le lumanai. Ua mai a fo i ona whaatupe le whaatawina to loli te tele e lua, o masini palo si ma e tolu ma le whaamamau ne one, e le vaenga mamau, e whesoasoa ni ai inga ruinga whaia le tu malo a toa. I le loto le tina whaia unga ia sa Maria Kalameli sa pau, ia whai ia ma whaataita inga le lei isi ana whanau. E alaila na tau I vinga lea ua whaai wina le vai aso taluai, ua whaau uai, mai le Universitea o Samoa, I le papa ngala malana whailonga tikeri, o onga I le tūlanga lua. Aftai tele o le di ingai fo I le li. Wana le se none li I lana patonton folau fo I le a o tau le taua. Ia I le I umatini le va.
ia o le agaga ia foi i le atua aftai le atua ia aftai ia umatua mai se moli le nei taumawhainga vai mo se o tamau thenga i mai tino ia tapua i mai ia le wa tino le o tamawhai i whailonga o postgrad degree ia vi ia i le ali. E tasi le tausanga na sa ili ailo na whailonga le wa manuia. Le postgraduate le no suena e ono pepa ia sa uta wa vina tailua ia o matai nei sanga le tasi al tau sanga male afa male kwa tatas fafi tau tele alo o le tele o fai mea onga o le tele o fai mea onga ia male tau fa paketi no le taimi ia mo nei tūlanga i tangu fai ia ausia. Waso Maria o lo unga lue i lea unga tūlanga lua a vailua whaleata, ma e mai le vi ma la mutu i la fiu anga o sale moa. I le tūmalo whale alupo, e maua e le tau mo whainga le tūmalo pālota, ua mōli mauwina le whaatupenga o le whale matamata tele, mōli malai lakapi o le tūmalo, e whaonga ai e whanau e whaapaolo, ma mapua i taimi o taalonga a unga, whaatasia i male whaonga ina, mō mai muanga i taimi o taamirisanga lakapi nuu ta itasi o le tūmalo. I le alawa miliona nona lua, ua mawhai ai foi o na whaatawina ino fua unga. Kesi mō le whanau, o masini kompiuta, o printers, e tua i ai whanau a unga mawhai a unga i le soifua o ina o tamaiti. Ina ia te mamai mapopoto, awa a mautu o na whaatotonga ina so se whale a unga, e le tau mate fo i le lei tā pena, e le tau mate fo i le lei o na tā pena o le sona mua o onga whanau, a warala tolu mana i manuia. Telefona mo le nei vaenga le aso manuia tele tiute, ngā luenga whenga iei male atunuu. Whaapaponga i telefona le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino e, mai moa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa. Le si upaponga o Samoa, le 2AP. Le wala leo numero tasi Samoa 2AP le si ufofongo Samoa wala au mai le vaenga le maketi mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto maua le whamama avenga mo oe malau bisinisi ua soo ai Samoa Amerika Samoa toke lau ma le lalalangi atoa i ana la leo a mo 5 whao wha mo iwa tasi tesi male tasi iwa lua tesi male tasi male tasi o fitu tesi male wha wala au nei loa i le telefoni walu whalua ono tasi tasi fitu ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa 2AP le si ufofongo Samoa numero tasi Whafonga le soa natu nao tātou telefou le nei tai au me le vaenga o telefou Lele yolona vai fa matangata Sili sa olope ai o se mea o te whaia mo oe Tene ki sopa pang na pasa pai a telefoni mamoe Sau sau ia sa fia fia lene te manaya Paangalo mau whaalawe lawe ai pese pese maia Ata ata toi vai la la miliona umalava Sawi atafa tofa wala balea Samolo what's new belle Emi somita lo nganga
siva uanga oi oi lolo pa pe pe ua loi loi so iti sumale pe o se poi ha 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 te alunga uta i boto tu lo o kisa e su e ai so pa amalu malela so ia e te alu pa la awe ta te lupe lupe awe tangi tangi awe lo lo solea sa winda pa pe sa winda pa pele pele minoi 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 ane minoi mai ala upele awe ta te lupe lupe awe tangi tangi awe lo lo solea sa winda pa pe sa winda pa pele pele minoi 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 ane minoi mai ala upele Vivianga na musika so fefe loyal ne vaenga le taiao la webesena le kolisi maulunga le fifi malifa ya e na wase malvaile watile o sultona minute tenili tula e valu mai a fo ile toi fa sarabda to tato telefo we pe no fa fonga ba yai ya e le ne vaenga o le taiao a va so Yo mai mana to foi wo sulto tele ma mata foi ngar venga na to e tulanga masani business o company ya ma vai ngola e tong fai mai lunga la tele wa le tele ni so o ofisa fala por tonga tu o team company business pe na e sound e amatala tol tan val ya ya male to tele le tam fai mai ya fai fo na wa ma o se kiu o mi lunga la tele ya ono sa yo malanga e al me foi lo nau ya ai foi me foi le o la masani al kuai Heve koe fo ka kino ai se manga se o le masanga nga ka kai o kuai ai por ka fo le ngau ai e ka un lo fusari o kai me makai la ko mal pule ka kala fe ko ala vole ko ko yo ia pole oso vai te tonu botu ala sa fa ia kule pule e ro ko ia fa me pule la ko le fa mi sa un poki ia sa le la wal tulanga na va tala fa tu fo pitola awa nei matua ia moni nei fa na ia la tawa a onga tu ua le vai asol nei telo a onga fa so ja, efterhåll le jag måste vara så folk var så silig ja telefonen te lo fa kulang le yan media to ya ku wa kan ya male maro lo ku le somaliu male to le ya fo fo ngara to e fia foi nei fa na wa onga fia foi nei ma ku me se ya ma tu foi e yo ave kamiki da onga ma mo foi ya se ku la onga ia fai ala ko pele man la ko poka ma ia me ai kam tia ko ni ko ma le singa me ma ia o le laki o ma tua ni tina ia wa fai le lan sa kam ia ko fa ko mo ko ma lan container ho le si de ku te le la container e ke le ko container ave ko ba ki ngai lo ko ba ki kia o nga usal le ya le wa ngai yo ave kam kia ma le ko si mai we fa ma ia wala nge ngau foi mai ya ngal foi mai ya la singa foi ia ai fa sanga ro mal kausi mai ya ro le ko me ai mai wa le ai ma ai wala wa singa ia ma sanga ava ku ia o momel fruits ia so sta maftanga ia va ko mal ke kus ke kus ke ala nga fa ngi mo foi le kausi mai ke kus or me la mo e ki ala mai wa malo si mai kausi mai ai mai le ainga me ai mai ai mai la ai le mamulu ai le mafenga mamulu ke kusira ya e pe wa si la fia le tulanga le wa le ma senga ka o ko va ma o ya le fa lo mo merko si mai wa mo kwai ka wa pe ya ka ya wa le fa me ka la wa ya an tulanga ya wa foi la fa mai ya e alwa tu le breakfast ol tai au alwa ko mo le vai ainga ia toi o le auli koso pa o akur koloni ngai anai te ni foi e se foi ma mele o ko mala mala wasias di o asinga u ko vai fa mai so a va bela ia so le ma kwa la kia ka ka si va ele que foi a fa a vil fa le malo lo mi direct e ya vol fa le la mo foi e vai lo ma kwa ma ya ngana va o ma ya ko la singa va le sa va le manga va lo ala ko ka si mai va
Ia, talo fal tau lunga leina. Alo se fu kai o manguia. Ia, ma lor soi fu le fionga. Lo krai ka bi malo. Maliri. Yo. O ia, soi fu manguia ka se ala fa lo le ia ta fili lo su fo. Ah, wa mai nga I falari. E manguia va kai. Ma ngai ia le lo. Ia. Ai bokolo a. Ai wa umale credit just story na. Salo I savili foi lunga chiavi. Ya ngai pi la koila connection ngai ba connectivity ngai ba. Ya lu ngai fale ari salo ai wale wo fose ba ngai. Ai wale wo biometric. Ngai po pe po. Yo, pa malo malili. Ia le to tau pai mai. Ia, talofa. Talofa. E sa wala o ia faso. Ke no la si mel wala ule ko mo ko. E pe ya ngai fulu I punga po o mai pa. Ere dei pe fulu I pu ara nga la ka ere ma vidi bai. Ma kwa ola le anga ka ka ye vidi mai. Ya va tal fatu le tato tunu le mtala tato telefoni. Ya o ai foi fa manatoro na sfadau ya o ka ko ngai. Ya le o yel tato va talo fa. Malori de pakamari ni kaya. Ma ngai faso. Mai. Oi. O ia, o la suka. Tale de ia lu faso. La vai ala wo fi wa kuri mele fale le kosima. Ala po fi fa sanga ka po kiele ma. Ngal susu la ole ap. Ya ade ngakar ngal ke ku tale de ia faso. E ola nga kinga voi de la kuwa o. Woi kare va ben kuwa. Wala sung papakiu kasi nga sung papakiu le ngecha. Yo aku lo le ai o le me ai ngai ka mo. O mai lo le fale o le kopis ko ingale me ai o le fa karia sa we mai. Fa ngi va lo. Ele lo wangula. Ale lo mo kwa ma o ngale le ya. Ala mole ka mai ti ao. Ala mole a ku pera le nga ve lan tenge ka mo. Ya la ku kwa fa po nga war pinko ngangi. Wa ma sang foi ka ko si ma yeli ma ya. Iya. Ma sang foi ka ko si ma lo mo kwa Ya ngala si la fire le ya ko nga si so manga. Ala ngala si so manga o de ai de fale ma. Ai o ya pinga ki de kale o le mole ka mo. Ya ma lo war faso. Alo. Como ruo la de o que de likio fa longo. Ele fai ma vai povi. Ya, la uma ki ia remote la vo mo. E remote ta kwar. Ya wa ngai so la foi povi. Vai al ka ka nga vele povi ma malo se lo fa ai do. Ya lo fa como mi ni ka. Dai vai vai la waso. Ya. Leitnya. Eu suanga masani ai kapkaria vai fai aku se makala foi de ya ka ko fia fatas fa pena lava oi for ko ingo bala el kai au wale sanga apaka ale sa o sola marka ngakale nga usul va veau mio ko inga eu ani meu kapa ai u ai fo ta e ba kwa alunga le ia kapa fo le sigari fiu nga ida lo e ala kai wale ya se me me se la kamo nga le ka ai ka ai vai lo kipi kamani ka ai sorry ya kama ya ole sko inga makua pala vale le ya le ala ka ke ko inga la kai au vai pa wa le molti le sko inga nga la kai au kapa le apakipi fo ya kusara la pakipi nga la mang kipi mai makai di makala la ko ko mo men manga ya lo ui uma mai me ya ma ko la oli makala nga ya ven ke ku se fa la so la ko anena avenga mo sua yo el suenga bueno me e ser manga yo on mero le kipi yo ai pe ya o singa me ka nga pai o ma tua la ko la ka ilo ya ma la fa me ol mero l'equipe ele mai se va ele se ngakula ele se mai la avol le pers kaleki ol mero ka pasa mo avol le kokoa ya sung wa mai lo ula
Kalo fai so magai me magai le pai o mai mea ia o le kapa o le kipia le la sa e fa so a kwa e le pepelo fa so o foi mai ai ke le me le ronga se me foi mai a me o mai se o mo ia ngala o ko nga me ko ngala o so sa ko ngala kala ta fita me ia la wa so se me ia le o mai e le se mai le ai ko si la mai o le ngai ai ngo fok pa va talo fa tu fo fa fonga mai le sunga lo le sio o la ainga ma lo se fo man wi nei asa fo lo fa tele atu o la mai mo am fa fonga mai o sini Australia ma mau yo Australia tanto va fa so toi fo man wi toi fo mo de lo sa de lo ma lo le toi fo mo ya mamaro ho so ko ma kuya ma la ke mai ko yoma ya ole au pa no ko le lu ka no ma le ka we ko ia ka pa ama mo me o sai mai ya so ia ma ka ma fai fili vo ia ya mo me o kipi mo ma ku lo mo ku pa ko mo ar fa ka kipi ngai ba ki ya la ku lo mo ku ma kilo wala mo no vai vai tina e vai na le kipi e kofo e jo ai ne que sia ka pa fai o lo mo ko pa ko lo mo ko or kala le fai mai e lo ai kipi que sia ka mo fai mai lo kala lo mo ko fa ko le pole ala o fela a ngoi ga i lo kipi a fai o le a pa fa ko kipi fai mai lo mar kala lo mo ko o le arka o lo fa pe pa le a pi ko me fa ko kipi o le o po le pero le no lo usa un aquí a es verdad yo voy a que la curti tipo que le más bien el pepa hay so vai que como un barco o que te la va yo ninguém vai cau le o para cau yo pa un arcadia no puedo vai o le arcau o faz pepa vai fa cau o ga lo ko más que siempre pe pasaba ni de aquí anga como no me salió marco y tiempo bueno que mira ahí como más Sala o que ficar fa ka kipi ka. Ele ko o ma ke ki ka ko para o fa se la fa ka kipi. E vai ko uma fasika o era fa ka kipi, uma fasika o era fa ka kipi pa ko vai ngau ka. O vor ko lu ale o kala ngo mai ka ko kipi ali e dai na ngesa o me foi le o le kapa ale ai tatou tamama tua. O maku ai ka feola ya o ka mane ai ri ya mangi mai nga mawai o la to ina la faso ya no la ya o ke li vai se kipi al me ala le kapa vengan pe sama-sama le ka ai o pe sama-sama nga pe sama-sama nga male pe pa ka ai o me nga o va ai ya wi la ko inga vai wa nga uma mea yo o lima makua ma mea ai le ai mase mai nga mai ko inga inas o le la au foi le se vai la kai pira o sikari ki le fai ta e pe kai ru ai wa o yo kele ula lo vola ha pe fa ko fota e se a me ngo ula ya so ya e sa war kala vole le pe yang me fa sa nga e ula ta le ala wa le ai te tino ka ngo so se me ina so le ala wa le no se ba ile ai o le apa ka pa ana ko el kamala poco vol fa pe kama sama so le kamanga e fer ba ya mar ko inga ku ko nga ako vole se le ako vole pe se ako se mi sport vole ya so ya pe sa ni ya pia so lo ka ma ya ka va ula sa mo me chara me kamo yo ku ka akore yo ka sky di mala ide da ko o le makua al ma ya yo me ya ba te tu lunga fo inga ngisi ide ma ye se si mero ka pasa mo so ya ta lo fal to lunga leina ya le mai no krenga mo kaus malo la versei fo man wi kausi de o ai kausi ya va kai mo fa ya so sare
Fa kai voi le. Fa kai voi fai mea fa pop. Ia nga mangaia. Le aka ta fit. Mo pokalami. Ei. O le mea le kipi. Ia. Ta uwa kipi mai ale a makama. Ei. Ia te kau mongi e nal faso na Asco inga wa songe o ma fia pe pa ka wiki. Ia wala ai ki faski. Ia. Ia ongo inga la mo soi tuanga. Ia. O kero ko ula kai minge. O ma ngai al mio le ko ula. Nzao Ke le se le so ni panga. Ya me se ko bo. Sue sankala ya le pinko. Ya mabangu ya mai ai dava. Ya kai yo ngal mo ama. Kilo gilo papa aja ya saunga. Yo patona mal palo no krenga paso. Malu suaka. Menguia fo ngal mia. Va tai vole, va tamai, va tai vole mai. E tato Faatalanoaga foi ni tai o fo. Tai voi manuia nei aso. Mana ia. Lautou whamal tausi. Ia, ne fo mangi o whape. Ngā keke ai ma whapingi. Kei roa ho ingai meo koe inga. Se sa o kala peki mama ia o ingare o meo o ma kukua e wol fa se ngofie. Ngā me foi ko inga ki ngā ngala ko lo la se kala la foi ala ia maro e dei você a fa inga o ka ko inga ni ma ka ko u. Ta tau fia lava. Ia, ta lo fa. Malo se vu. O mesa mo lo ka lo ki. O lo ke mo ka ko. Pa tai wala mai. E reise sole se ako wala lo fa ya fa so awungi uso mai fa so tai o yengi ma o si mai e yengi fa nga felusi kai o sa fa so. Ai ngala me ani tofi. E pe fa ka kala fonga foi. Ya vai o de ka ke ba ka ko ye lu ngol me ne o Facebook ma ka ko ka ko fa so nga foi le ka ke fa ko ka ka ki ma ko pa u fa fo ma yo la me ko pu ha me la ko pa wa ga so ni yo ga mi o para wa o me ka ri ai yo me de pe se mo ri ya ta lo fa to lu ngan dai na ta fa ma ro wa e aka ma fa no waku Giuseppe ya kau yar bogi re kuage ya so mo per mga kuleimel au mai via ya war fa angar ka ku pa angar ka ko wala leo ya lo kira via mano roga nei sua ya mai ko o voi la roga uma ya tai au songa so sua ke wa na se al me foi dei ko waka wa fa ka fa menga to na ta pi fa fa lei ari ele ai ka ai se me ka u apalai foi le kusikar sanga ya amai nei tu e pi ne ai o mo me kusia palai e ave or pisasi Erengi ko si apala e vai il tu e pia ave o pisasi le avo ka ko vo kipi a ngei la soi forest aso iva nei fa yo nga e fa nga mai pe nga soi fu mai da sol ni ya o lo va sol nei le avo ka o telefoni talo fa ku lu sa se lua ya fa nganga sa le ulama aso mua mai ngai lua Yoi, ale. Malo lavale. Sauka malo foi. Fonga mo ni kai au male. Do do se mai. Malo te mo ya. Ole aka. Yoi. Ole aka, ole le mga ia fo ali me ole. Pa wa fo le kala so vale ko inga ia al. Ya na mo mi wa sa mo do ku. Yang ai mo se au mo nga ngai.
Ya, o le fia stoina. Ah. O fia. Ioi. Ole mea a kaso. Ia ke ni vanu go ngai ka kia ia ngo pale ala o le fia. Ia manguir ka ya. Tai wala mai. Tai te la vale fionga. Ioi. Ya, o ma sangi fo ia. O ma sangi fo ia fo fonga fa so o ia ma utalinga. Ya o ka ko mang lauti la na o fia. Ah. Ya, o le sua fa atoina. Ya pe ona ya tato por kala bendita ya ta lofa. Ya ta lofa la fionga. Ya le lavo mai ki nga o mauka a. Palonga tua male. Maningo ma lai fa ka la ngani ya. Ya, fa ta lofa se fa na wa ya o. Imenga masungalo. Ia, soan pene trai la o le trai au fo. Ia, whamania mai poi se utinale ia lufi. Le whaile mai ngā ki kai au, ka tenga inga sāngau. Moe nasi mai tōlua, na sānau. Ia vi ia ile ali. Ia whamania lava le atua le. Le lua vake e lua le trai au. Awata te inga tatua tunu. Ia manuia lava le aso. Tai tina mai ya manuia tele ni ainga ma fofuanga ni aso. Talo fatua fa so le fa fonga mai le sunga ya Robert Peterson. Ya manuia tele nga luenga nei tai fo tai tele vala mai. Talo fatua le sunga ya pati le la ulu. Ya talo fa lua sa se lua la mafuta mai o au kilani New Zealand. Morning. Befo in fatalo vantu le sunga ya Alisa ma Tamiano tui mavave ya le lo mafuta mal ne vaenga le tai au ya ma se le sunga lo sio le mafuta mai sini Australia ya talo fa to lunga leina talo fa i pese ngo mela wale ua ai le ua me ala ko si mai ya tau ma fai mai tau ma fai mai fai le maluta e o teli fai le puti el toina ya fai foi tu langa masani la tau e matai le puti se me manga ia ya le e ka ua le aka ka ua fai me ve fia ya e ka ua foi le mole o manga fala ko bia ya va kasira waka ya mare singa ipuki vole le Talofa. Hello, Talofa. Foi Manuel. Talofa. Talofa. Ia, sana mai? Ia, nangai pa ale mawak malo alsua. Malo poi pa solo. Pa solo e po pa so. Pa so. Solo. Kaya malo sua kau. O sia us tuan ni kaya ko fikani ai. Yo vos a kulunga pas. La la po la pa po ya so ya. Ia. Yo ko lu ma ke ma kala kupi. Ye pia. Ma ku lo le wa. Wa mango ko i ko i fo no po. Ava wa. Ai nga ola pa la pi ko luma. Ma lo le pia ma ngo fo ye. Ma ke o peklo le lo kolua a mai se kupe ngale o ni kapase ka le con o le ko ngia ma pase a wa ko ngia male mal parte so la fala la lo vi la kala ma mi sa nga ke sa fa ila lo pas pa pe mai lo kolua pero sui el kupe ngaba o pa ya ko le ya bai le kengi le sa fo luma yo o nga sa ko mai ai lo ko ai mai se fo lo ko ya so yo au e pa ngalwe mai kai la ave ya yo mang ya ke ka ya ia e no la por el ka un lo misa na kuri o le la tau no e lo fa so al tai wa fa so e aruangu e fo ya tu le falele el karanga kupede ya ala ngale la kwa lo makua ka penga uma mai fa fo nga ko pa we de ko karanga ko inga nga fa la ila ya so la kwa la ka ki fa le mai fa la ko pa
Ala wali wasua ikuale wali wefu mana ko pau va fu. Ya me ko ko pua. E manga ia fo e manga ia fo e ia le se fa penga e mangpua fo ko inga la ko la me sa fa malo makpua. Ia wa ia ga wa sa lu ti vala wa le ka fa ko le kala ta lo fa. Ia nga ava fonga mer ka se ko inga nga. E malo ale wa spaka vavi. Ora so ivar ngai ya paso. Ia ora so ivar ngai. E se fanga. Se so fa manga ku fo ngai mo ngai kaya. Ia le wa fa ka si ia ka fili. Ia por si pia. Ia. E de se ka si ka fili. Ola 5 ka fili e dai. Au ia. Ora ka si. Nei sa lo mo mere ka si o faso fa foro a mare ko paul kai ma ia foi ma roma ma ia foi no sia lo ko le ngala ko ore wa maka ka wari ari angea la so te me fa ya ma lo are sua ka ko yor kariea ro fa sua nge ka eu mo ia lo ki u ke uso tai mai Ja, alavat. Pero idea. Ere me la fola i fua ia me ma ya. Se vai o me lilo me pakingo ya ka wa lo fola mai lunga. Le ya po le wa ke le ko nga kala nga va pe. E wa nga fa i puka e wa nga fa i puka o foi mo me o ngari e po le a ma le e de ya no fia mo ngari o masangi mo me o lui ka o la langi mo lui ka o la la ku fa finya va finya da mi o ngar nga ka ma ro wa fiu fo ye kuliere ya pa ja ai se vai foi stato musica va so ja ona tato to se mai lola ia e tato Faatalanoaga masani.
Ia, whiwhilawa te whatalawhatu ma whawhile atu le mai moa ma le whawhong mai elu tātu o tunu i tātou whaasaraunga o le tai a whau le salulu se mai o le ua ma while whoi ia ma le whiongani te mai tai o le company le Asco Motors ia Janita Ale ia awa whoi le awa noa whaawau le whalau roa whoi ia nisi o lātou whaapitoa ia ma le sila whoi o lātou ngā ruenga mō le sila fia le tātou tunu whatalawhatu i le whiongani te mai tai tau sala mālo le wholau panuia so i whoamanuia ni tā whau. Morning, whaamalo atu, whaatalawhatu le malu tatu atu nuu, o maua mai tatu pokalame le nita iau. Ia, fia fo ia au wai mai ia, e whai atu fo ia se update i le mātou company, ia. Mai ni meo tupu ai. Whai whaso. Ringa ngai mai longa tono ni vai so lu tatu le solulu, ia forward vas fola tol vas sa sili, ia me se whainga malanga ni masina la toa pelila. Ia o anwa ngo ia tatu company ni tai. Ia, e mo mua lava o le au wai mai vaonga ma la ia sale ni tatu pokalame le ni tai au. Ia leo o sau pia e whaonga tatu pokalame whailo atu ai fo ia ni meo tupu tatu company. Ia o le maenga le new vehicles, ia po i me le whatau e tatu tā vale. O temine o lai whai le special alipa ianga high-ace van. Tatu high-ace van lea se fulu 5 no 4. So 5 no 4, ia lai alu i le valu 5 afe. It's a very good price, good deal. Ia, e whai tato second-hand vehicle leo le Yaris. Ia, sa 2.5 afe. Ia, la wapa ui lalo le 2.5 afe. Ia, tala atu a au le ofisa. Ia, o mauangai whaamama avenga ia mo malu tato atu nu. Whawhirwa inga whaile le situlanga o te tele o tulanga o tā vale, a wale ngā le van. O lai maua umalawa tato stock lea, tato Land Cruiser, piki apu Hilux. Ai hafo ia o le numera maua ili a vae ngā vaonga. O le lua ono tasi i le landline. Ia ai mawhaifo iona wala au le cell phone. Fitu lua ono tasi. Maua sa o ia vaonga. Ia o ia le wari ngā. Sa o le. O le si mea o tato ta wale fau e tolu tau sanga le warranty. So this is very good. E kawai a whapea i se me whaale tonu po se factory defect. Ia e mawhaila vaona kawai lalo tato tolu tau sanga lea periota le warranty. E whailava ia technical inspections. Maasani ia o ngā kikilo lola ia pole ale tūlanga le whaale tonu. Ia ngā whailola ia process aid kako warranty coverage. E se vaenga whaile le o le tato company tau no ngā tupe. Le wingo le talo le loan ta vale. E se me va pena. Pele like financing. Le ai o tato company e fautuaina lava le kaulama full price e pay atu le tupe ona avela i o le taavale. Ai le se tato o nanga tau financing o ye temine. O ata vale bitosili o na alu temine. O le teimi nei le tato demand o taavale. E lei umaka vale. E makua i whiwhia lava. A o pe ar kako Land Cruiser, le makua i number 1 at gaming e kako Land Cruiser wai e le single male tapo. Ia o le number 1 anga le gaming e kako kaavale. Ia, so pela i o le Hilux kaavale uma kaavale dependa i lunga o kangaka ia mal whaonga inga o langa ia, o langa ia pisingesi, ia pe o le au whai taxi, ia o le au whai maumanga, ia ese uma ia pisingesi ma ka ua dependa i lunga o kangaka malanga kaavale e whikau i mo ia. Ia ona o tātou o tunu o le tunu ngā runui, tu te le whai atina ia me se tātou nei leo whai whātoanga. Pe ala e taranoa iei makua pao ar kamale o Land Cruiser. Pao au ka ika re sa kupe wale vango ka moi miki whaafia iei. Wai pe o le tulanga lena. Manau mia tele kamale tātou wale le mo ngā ruenga. Me se meo ngā ruenga pisinisi. Me se o so swari tele nei tātou a inga manatou atina e. Il fa tau sanga ino tavale o le wei tavale tau sanga nei o lo lima
Waista sanga, waista para tu sanfo. Ah, sa ole, oi, le fionga. Pa be ole. So, o kau sanga male. Ia ni saula tu sanfo pa. Kusa dua fe dua lima le fakaka ko o maya. Le fakaka o mange ya ko amaki. Kala ngoa mai de kau sanga ele sang ku pe fa ko. Kala ngoa mai oi fa so dua fe. Dua fico, dua fe luang. Ole tau sanga lava malonga ia maro lo wasau. Mana ia. E fa fea ia le tulanga vole le tau service le fo mo le tau ni so vainga le fa por que me no vainga na. Whaftai lava mor whafasili. O le si tūlanga tā ua te lelea i le tato au nanga. Ia o kako o le whainga o service o ta avale. E whautuainia lava le malo la tunu ua avale o ta avale. Ta i o le mako recommendation. E ka i 5 kilomita ma service le ta avale. Pe ta i tolu ma sina ma service le ta avale. E o valo ala u whaonga ko i 5 kilomita ia po o ma sina ia. Ia wa ke la ngonga wa kakau lava o nga. E pe ia o kako ka ngaka. Ia ka ke o ia si fo ma i ka ke o ia o le mea la le ka hua ke le servicing or ka avale. So o le time frame nga ia ai whautuaina lava le malo la tunu. E wala awa tu tonu ta ua te lele whai o le booking. O nga le booking lea awa pia te wala awa tu nei ia e wala awa tu mato vaenga o le service. Ia sunga ia whale tolu o Stephanie ia o nai uso nai mawhai o na booki ai le service ina o ta avale. Ia me se whai ale sunga le ia ala ia sao ia le pule i le vaenga le service. E whafsota ia tuai. Ia a puka kula lau sa o ngā ruenga la maa kou e whaia ki kilo po aka vale ia lela o mai tai au o mai vai aso fōu ki kilo whakulanga ia parts whakulanga ia insingia whakulanga uma le availability o mea ia inga ia o atu ia malo taso atunu e whaatino ia le service o tāwai o o maua uma ia mai batu fo ia kakarangoa ia e ready lo tāwale tāsu tasi drop mai le valu e ready le tāsu tasi ma whaia mea la le tā ua te leile booking ia ai whatuaina lava e wala awa tututonu ia to tele fo i whaonga emaili whaonga emaili e whaia koi booking ia lesi mea ia awha pia e whain matua au nanga e wala au atu wala au atu e mātou te wala au i customers e whaamanatu ia i lato service ia ai awha pia wale au atu wala au iau o lunga la le windscreen o lo sa e la kama istikanga e le piko i lunga i le ku kamakau e driver e live alo sa ke kikilo ko i lunga la ia le stika le ia e ka ko ia le masinga ia male kilomika wa ka wa ko e va ko ko sa fa le service ia pe se update ko nga ka ko electulanga le service ino ta vale la fa ma wa tato parts ia e fa apto ala o tala no ale ni ta ia tato la ma wa ka ko malo sa mo o ma ka ko pau o pau e lua ko nga pau e ma wa i le ia ka ko ia o le pau le Bridgestone ia pau le anata it's premium brand top brand ia la ma wa tato pau Hilux ma le Land Cruiser le Bridgestone le ia o lo ma fa tato crosswind ia crosswind la ia ma wa ia sizes ma wa tato Hilux ia o Land Cruiser ma pa o RAV4 tavale lava fata wala Asco Motors solo o maua ia tato pa o tono le stock a fiatu wala awatu mfaiona wala awatu mato vaenga i le parts o le lua fitu tasi le landline ia le fitu lua ono tasi lua ia e wala mai ele cell phone ola le tulang vale le meta wafi e foi sa wireless ke mo fole la fiva o ko mo i sa ole ma vaonga i le da last week ma mai le show ia sa fa mai na vaonga mai e o ia so le ona vatula ia stato update ala vole sa ia
Ia wala ngai ia i fole ro nanga le tatou. Le au nanga le tatou tatou afi fase fulu o kele lava i la afi fase fulu ia o kele ofia o kele ia la kala ngo o le kulanga le mafayonga sauli pa fa mama mai le malo tatou tatunu I si ko inga afi fo si ko inga afi la introduce mai ia se sa wala li pa o kala ngo ai le nga ia I kako afi va ai o kako parts to tonga fiva ia fa mole malo la tunu e vala au mai ia matou nei le vaenga le parts ia o le lua fitu tasi fisili mo au ia o Edward ia fa pe foi estino ia o matou nei me fa na sosoani atu ia titilo po ani vaenga o tatou fiva au maua ia ma Faatalanoaga ma faasoa ia ma avatu ai ia patia mo oe fatai lava tatou ainga lai fafo e whainga tongi fafo ta vale pikini e se me fape e ma whaiona arrange ta ua lava le wala au mai pea olo iai whai tatou Facebook page e ma whai whaiona whai mai le query lunga tatou Facebook page e ma whai ala ona Faatalanoaga ma waonga I tūlanga I ole arranging of payments ai ma whaiona whai ole that can be done le o nisi na vaenga wa Faatalanoaga i le tatou programe ia marsui o le tatou company tavale le Asco Motors loa tausanga ia ma ua loa foi lana tautua ia Samoa ia I tūlanga tau tavale e isi vaenga ale Faftai faso ia whaailoa atu pēr malo tatou tunu o ongoing pēr tatou renovation le whai savalalo ia o lea lava I tai ia tatou service ia tatou taavale ia lai ngā kai ia ala ia sa ma le team e ke iwa whea kulau sa ke wa ai akulai pupungi mai o lai okay al piko I kua kako fale o le piko I kua le ia lai open le service lai wha o ngā al pito I luma lai whai le renovation ia whafsanga I ma melesa iai Frankie I le plaza au tafa o le kāpaka le Digicel ia o ngā la lai pesi ia lipa ma e vaonga ma le vaenga le seo se sua tua e vai tatou taavale pe fa fia fa tatou taavale fo ia matou la le wo I ngau kai vai mea ia o mako le parts ia o le finance ma le administration ia ma le vaenga le panel ia o mako umanga le housing ngau kai vai mea pe mana mea sosoani a fe tua I mo se sosoani sai ia e manatu le mai na ma le fa mai na o tatou tunu e le vaenga o tai ao ia tatou programe fanga solo ai mai se lava ia o se ava no wa ngai mai fo I sui la tatou company ala Asco Motors ia wala tu fala lo am le so vaenga ia ona si la fia e le tatou tunu se ia mo fo se staimi ma se ava no taimi luma tatou tai fly manuia tele tatou fa mo ma na Samoa ni ia salulu Till if I take time eu se fala velade so se tanata Avata vale alle sono fiti vale le forma umile n'avolo foio talane so ia mountain Ciao si sulla forma e le gacciai sanno mi fa per foglio Avata
tangata I le awala Waele nai tamaiti o le aola Maua e leo leo siaki sa o I le sela Amata avale se ian wandenu O fau tu amamo o le muso ia mau tu Tau sisi tu la fona E a tai samo nei fa a pea foio Tamil wantine vaenga le taiao le ua toe tolu minuta le ten tan leo le tu la eva ya ua mai el Faatalanoaga le fionga ya faso taloa ma le tatou kompania le Asco motus ya ile nei vaenga le taiao faso ya e pe ona ya i fo ile tatou porkalame na ya ile nei taiao la sonunu Yo e pe o kompani le tele na nga i to tele e mo ya o tele kompani ta vale fo i isi company tavali ia e pe o tele a ia e kanga ia le Asco no le tulanga foi le mal nei o tavali to e ananga ta sa ka mai o piki apu yo ka mai a sipi len kusa e o nga mo fatu anga ia ma vai nga mana fa pena ia pe foi ona ai mai fisui la to le tatu company di taia ma kuwa makartedo ke o foi manga benga talo fantu ile fa fonga mai ia mana mafuta mai fo ia le sunga ia mafuao filiata ia le no mafuta mai le taia ma via tele ne asa mai se fo ia le sunga ia tupai ia mahalo la se o va ve io vai come kikile va mai le mafuta mai o wa kiki ia yo lunga ku ire de mere lunga ku ire o lunga ku ire mere di faru penga le lunga ku ire ka malo tupai ya malo foi so i fu manuia e ma mai male aiga e yo nga bo failo manu taia ai le pia wala io le pia wala ka ma ga po se fu ma ya ka minga i ka pungia fa kala i ka pungia mara ngoinga nga le ala wala nga ala o le pisa lo makua marko inga e fai se ki la mai fenga wenga tano fanto le sunga chantal se fuiva ya le lo mafuta mai le vanga taia o manwia telefo fanga mga wenga ya o le nia so tan vai so ya o le ua toi tasi minuta le toi talo liva ingi se tato proklame ia ai la fatui la ufionga te famai a mai tato wa talo fa Samuel nei taia le tele le tato tunu malo foi le soi fu manuia ia le vota lunga ni so tato proklame pior masini ai tato e fa malo ai ma fa feilo ai ia ila to le wo su nga venga io ho sa nga la fa ma sanga ku mo ma pule ia e fa pe foi le fa kolo nga kama matua ma ainga ia wale ni ya so i fa mo boenga wa onga o nga venga o le tapo inga ia manisi foi fo le tanga va pe foi le tula to le tale lei e kalesia o ala va ia vai nga ta pe fa ta lo ia lu ta tu tunu ia manuia le fale malu fa fota fil na vengo lia so kato felo ipea ia wale la aluto ne to fili e fesinga mano lo ngala jiti ia de la to felo e fa bo ko ka ko pes se ka pasani ia tere ne yaso ai os man fa fonga tato tala ia mai le letio fa va mai lo ni sila nei taiao 32%. Sione Taufa says the tariffs are eroding a decade of goodwill. You look at it holistically with the tariffs, the withdrawal from the climate agreements in relation to the withdrawal of US AID from their initiatives, and that adds up. Sione Taufa says Pacific nations will start looking away from the US to fill the void. The Northern Mariana Islands or CNMI Commerce Department sees potential upsides on the reciprocal tariffs unveiled by the Trump administration. RNC Pacific CNMI correspondent Mark Rabago has more. CNMI Commerce Secretary Remigio Magna says the U.S. territory in the Pacific could capitalize on its U.S. territorial status, which exempts it from import tariffs when selling to the mainland. She says the move could eventually boost local production and self-sufficiency too. Mrs. Mafnas admits the proposed tariffs
ranging from 10 to 20% on all imports and up to 60% on Chinese goods, would largely raise costs for U.S. consumers and businesses, as foreign exporters are unlikely to absorb the full burden. And the Northern Marianas potentially could have had it worse because it's a smaller and a more isolated economy compared to other U.S. states. A motion of no confidence against Papua New Guinea's Prime Minister James Marape has been moved to next week. The Supreme Court ordered the National Parliament to resume sitting today to hear the motion after it ruled the Parliament's Private Business Committee acted undemocratically in denying it. Speaker Job Pomat told Parliament he accepted full responsibility for the mistake, but hit out at critics calling for his resignation. He says Papua New Guineans must have short memories, claiming there had been worse mistakes in the House. Parliament has been adjourned till next Tuesday. The Samoa Airport Authority says there have been 3 separate incidents involving violent disputes and use of weapons on airport grounds in the last several months. It says this included the use of machetes and the discharge of firearms. The authority says there was a miscommunication which led to more extensive screening procedures at the entry point of Faleolo International Airport. It says it regrets the inconvenience this may have caused, but the decision was made with the safety and security of all airport users as the priority. The authority says it's reviewing its communication and operational protocols. The New Zealand Green Party says they support humanitarian defence spending, but they want more of a focus on climate change. The government has revealed a plan to spend $6.5 billion on defence over the next 4 years. Some of it will be used to buy drones complete with weaponry. The Green Party co-leader Chloe Swarbrick would not say if the party supports the spending, but says one of the biggest risks New Zealand faces is the climate crisis. There is a really important distinction here between the response to the climate crisis and the investment that we can make in preventing the climate crisis getting worse. And the point that we are making is that the government can find the money for seemingly what they are trying to paint as kind of the response to these issues, but not to prevent these issues getting worse. The party's other co-leader, Marama Davidson, says the country should focus its defence spending on peacekeeping. New research shows misogyny and racism are pervasive in the harassment of New Zealand female politicians, their staff and their families. The University of Otago interviewed 11 MPs from across the political divide in 2023. Our political reporter Annika Smith has more. Female parliamentarians reported being assaulted with weapons, threatened with rape and subjected to death threats. The Otago research found it was universally felt across the political divide that misogyny is a key driver for harassment. Racism was an amplifier, as minority ethnic women received significantly more abuse than other demographics. The Justice Minister is considering law changes to better protect publicly elected officials, including tweaking security and banning protests at their homes. Legislation could be introduced as early as this year. In world news, the UN Secretary-General has strongly condemned Israel's continued blockade of Gaza, saying it violates the Geneva Convention. Antonio Guterres says the floodgates of horror have reopened, leaving civilians in a death loop. The BBC's Imogen Folks has more.